Pamirsa pawuhan kasus COVID-19 nasional kauningin sayan tedun. Ring tanggal si April warsa kali-tali kali likur, wilangan ipun kantos penyiuan kasus. Kawentenan pasien padam COVID-19 kauningin tedun sehang ring rahina sedurungnya nih, inge pudeka kantos petang dasa pitu diri. Ring tanggal si April warsa kali-tali kali likur lintang, kawentenan pasien kena ngelangkungin kasus anyar. Wilangan ipun kantos 3 talian kasus. Anut ring data Kementerian Kesehatan nyihnayang pawahan kasus COVID-19 kantos langkungan siu sama setalian diri. Nadosnya nih kumulatif ipun langkungan 6 juta diri. Selanturnya nih pasien kena wenten langkungan 3 talian diri. Kumulatif ipun kantos langkungan 5 juta diri. Lianan ring punika, wilangan pasien kena wenten petangda sesiki diri. Dadosnya nih wilangan kumulatif ipun langkungan 1 talian diri. Dawak pandemi ngelimbak ring bulan Maret warsa kali-tali kali dasa nelintang. Ngeninin pasien COVID-19 sani kantun kerawat wenten langkungan pitung dasa talian diri. Miwah suspek wenten langkungan petang talian diri. Dia Dewi Balipos, Nguningayang.